Hello, today we are going to learn in English and we practice in English. We are going to learn daily routine part 2. Are you ready? Let's start. Do homework. Gukora umukoro. She does her homework after dinner. Akora umukoro nyuma y'amafunguro ya nimugoroba. Have a breakfast. Gufata amafunguro ya mu gitondo. I usually have breakfast at about 7 a.m. Buri gihe mfata amafunguro ya mu gitondo saa moya zuzuye. Go to bed. Kujya kuryama. I think I go to bed early tonight. Ntekereza ko ngiye kuryama kare iri joro. Read a book. Gusoma igitabo. I always read the book before I sleeping. Buri gihe mbere y'uko nsinzira nsoma igitabo. Come home. Kugaruka mu rugo. I come home at 3 p.m. every day. Ngaruka mu rugo saa 9 zuzuye buri munsi. Watch TV. Kureba televiziyo. I like to watch TV in my free time. Nkunda kureba televiziyo mu masaha yanjye y'ikiruhuko. Take a shower. Koga umubiri wose. I always take a shower before going to bed. Buri gihe noga umubiri wose mbere y'uko njya kuryama. Have a dinner. Gufata amafunguro y'umugoroba. We always have a dinner at 7 p.m. Buri gihe dufata amafunguro y'umugoroba saa moya zuzuye. Cook dinner. Guteka amafunguro ya nimugoroba. My mother is cook dinner. Mama atetse amafunguro ya nimugoroba. Water the plants. Kuvomera ibimera. You only need to water the plants every other day. Ukeneye kuvomera ibimera undi munsi. Go for a walk. Jya gutembera. Let's go for a walk in the park. Reka dutemberere muri pariki. Do homework. Gukora umukoro wo mu rugo. You children always wait until the last minute to do homework. Buri gihe abana bategereza umunota wa nyuma wo gukoraho homework. Take out the garbage. Gusohora imyanda. Don't forget to take out the garbage. Ntibagirwe gusohora imyanda. Walk the dog. Gutembereza imbwa. Mary always walk the dog before she goes to bed. Buri gihe Mary atembereza imbwa mbere y'uko ajya kuryama. Play with friends. Gukina hamwe n'inshuti. Today I played with my friends. Uyu munsi nakinye n'inshuti. Feed the dog. Kugaburira imbwa. We feed our dog 3 times a day. Tugaburira imbwa yacu 3 ku munsi. Read the newspaper. Gusoma ikinyamakuru. My father reads the newspaper every day.
Papa asoma ikinyamakuru buri munsi. Go shopping, kujya guhaha. I have to go shopping this afternoon. Mfite kujya guhaha nyuma ya saa sita. Hang out with friends, gusohokana n'inshuti. I love hang out with friends. Nkunda gusohokana n'inshuti. Take a taxi, gufata tagisi. I would rather take a taxi than walk. Nahitamo gutega tagisi aho kugenda n'amaguru. Wait for the bus, gutegereza bisi. I'm waiting for the bus to go home. Ntegereje bisi ngo ntahe mu rugo. Thank you for watching this video. Subscribe, comment. See you next video.